Jučer je u Vogošći u velikoj sali općine održana promocija romana Smajkanov Fajke Kadrića. Kako autor ističe, fabulom knjiga obuhvata stvarnih 11 dana jula, 6 dana borbi za Srebrenicu, 5 dana proboja, ispričana kroz priču lokalnog komandanta. Šemsudina Salihovića Smajkanovog, i ona je dakle na neki način jedna sabijena forma tih dešavanja u 11 dana jula. Od 5. jula, dana kada je Srebrenica napadnuta, do 16. jula, dana kada su oni izašli na slobodni teritorij pod kontrolom drugog korpusa, a Šemsudin Smajkanov, odnosno Salihović, je čovjek koji je bio udarna igla, dakle, on je na čelu te duge kolone razvaljivao sve one zasjede i na kraju na nezvuk iznesen bez svijesti, odnosno u komu. Moderator na promociji, profesor Hajrudin Mešić, ističe kako bosansko-hercegovačka književnost napokon dobija knjige o herojima. Većina naših knjiga je dosad pisana iz pozicije žrtve, kako su nam popalili sela, silovali, klali, ubijali, tako dalje. Ovo je knjiga o heroju i u tom smislu bih je rado preporučio svim patriotama naše države. Oni koji su čitali, mislim da se slože sa mnom da je knjiga dobar materijal i da se snimio jedan igrani film, u što ja i ne sumnjam da će ljudi koji promišljaju našu stvarnost krenuti u tom pravcu. Fajko Kadrić je, dakle, već rekao sam, renomirano ime, napisao je nekoliko sjajnih knjiga. Posljednja, dakle, prije Smajkanovog je Šta su meni ptice. Svi koji su čitali znaju o kakvom ide u riječ, Udovičke zemlje, Orlijskim jezin i tako dalje. A ova knjiga je, to je moj dojam, najbolje opisani krvavi dani jula kada je počinjen genocid nad Bošnjacima sigurne zone Srebrenica. Knjig je i zanatski jako dobro postavljen. Dakle, bilo da gledamo u tom esnarskom smislu, u literarnom smislu, roman može izdržati najstrožije evropske i svjetske kriterije. Roman Smajkanov zasnovan je na stvarnim događajima i stvarnim ljudima. Njegov glavni junak nije plod književne mašte, već čovjek čija je sudbina ispisana u najtragičnijim danima novije bosansko-hercegovačke historije. Ovo je vrhunsko djelo po svim principima književnosti, kazao je promotor profesor Osman Halilović. Vrhunsko, dakle, po svojoj zanatskoj izvedenosti, po umijeću pripovijedanja, po stilu, dakle, po izrazu, a u isto vrijeme zapravo nije fikcija. Glavni lik, pripovjedač koji u ih formi, dakle, u prvom licu pripovjeda ovu priču, je utemeljen, taj književni lik utemeljen na stvarnoj ličnosti ceranskog i srebreničkog ratnog komandanta Šemse Salihovića, zvanog Smajkanov, po kom je i ovaj roman dobio, dakle, i naziv i naslov, provodeći nas kroz jednu priču koja je zapravo po prvi puta, rekao bih, obuhvatajući tih 11 dana pakla od napada, početka napada na zaštićnu zonu UN-a Srebrenica i onih 5 dana proboja prema Tuzli, učinila to na jedan visoko estetski način, ne samo pokazujući taj put, nego ga i promišljajući kao put, to govorim sada kao čitatelj, put koji nakon čitanja romana ili u toku njegovog čitanja shvatite da se taj put više ne može proći unatrag. Bez obzira što mi imamo, što jako poštujem, to je jako važno, imamo manifestaciju Marš mira svake godine, koji je jedan važan fenomen našeg pamćenja. Kroz ovaj roman shvatite da je to put koji je pređen jednom, dakle u jednom pravcu i kojim se više ne može vratiti natrag. To je po mom nekom mišljenju vrlo važna, ako tražimo neku poruku ovog romana, vrlo važna njegova poruka. I on otvara pitanja kako da tu ključnu traumu, koja jeste i trauma samog autora, moramo i to reći, i pripovjedačevom romanu i opće centralna trauma bošnjačkog naroda, koje odgovore danas možemo ponuditi na tu traumu.
Smajkanov nije samo priča o jednom čovjeku, to je svjedočanstvo o hiljadama sudbina koje su obilježene genocidom počinjenim u Srebrenici, jednim od najvećih zločina na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. Stajko je iz herojske crske, ali ono što